megalayapost.news Tanghadin belalap yaki bilor tes nam balawan berat pathar kelam dadan syu kejingkit kli harut kawa mentudu uwei nong tremon sungubhana jawai belatip kum bakro el pariat ulapan pau ya kejing sungkya ka bajur da ka baong baki ba menta kiladu kata ka mensim jingkit kli banyada ne sumar ya kawa mentudu habakran halor kani kejing lap yaki teki bilor baladep tes nam bat badang don snam hapo ki bilor uba pariat ulong batang hadian balayo jingtip hanen kesngi nakinong kwa doka balalap yaki teki bilor tes nam ki balabrat harjaka badan tangkumba armita nakawa mentudu parulabu kejing mahami kibawan brand batkani kan kata ladadon kejing jur selam kintu baik syakati kawa mentudu kabadairu ketelong umbam umdi halur kani kejing brand bitor tesnam ulo ombola depan ujur mardo show Dr. J.H. Chermang ubadayu MFS members keturi ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB bana kaliang kinomi kmat na kabut rengkat ki engineer na Jawai Municipal Board kilalit banjurip ya kati jaka bat kila kularu banle da kabeting yakitu ki bawan brad yakite ki bilor tesnam hakawai ka bentang labu ru kejing katpat ka bajur yak board sanshar district ka district council badwat yaki MLA bat kwei ki kanat badai pen bakin shimkia yakani kakam ban khanglat na kani kejingwan brad yaki jabo ni kita bilor tesnam namarkani kan kata om tangi ki ba basum basan bat ka kata ru yaki bapenon kam ya ka bat ru ya kawa kani ka step dami hani road kani ka mentudu kawa dam ser kawa uang chikanten wa kapsar i ki beru kan ni dayap isnyau ki ka mentudu kadaw to wa hadin wa da chemi da khana ki khwei wa em gitiki wanno ya kini kita dong ki pendap ki isnam na kini ki hospital na ki laboratory kapsar ki amhajuai tanno ki hini na jrong surok ni no ki hasan dan chau poi kam wa armitar e chakaman tadu te halori ni neliang yong i na kho wa mtadu masin tip igani te depan tip i cha o members ke 3 yong ka state pollution control board Uma George Chermang mari pentip ne kasngi cheru wa kini ki expert ni engineer ki technical engineer yong ki na wan ni wa hejoi porle o engineer yong ka Jawai Municipal Board wan langi ta hakwa de yo upat ya kani ka jing sausi ka jing jia ka wa ki tadong dang ang wisnam ta kani ka jing man jing long ne nto de ka man ko nang kong ni ki banai ko de dep la da jia he ko kam ni rai sausi kam o sa jisen kita ki baru ki MD isnyau yong baru atau nagani ko ko na mentadu hay ni em ki dakha na loriten la ko wasam ka PHL triple to ni naman tadu ini tadong snap embaha pem yo ukai pem kit ko la de yo ukai teman tip de ong yu yo ge kejut ti hagani ki wanno ye ini kita dong snap la de to ki wan hospital nena to ni kila bateri ki em hajuai ne gwatawir yang snong juai le kawi ho ong pi karpat lang ba kani ka jiya kalam gi yong i wan khaman likhana i lipantip chim ga jingit khile mato wai ni liang yong i de em gi subai idem go subai tapon he kini gi singi asngi nei ni la ta tang thoi ta la ta chem ta ka wi don he kandon ko tip ito wa ya gila veterinary hospital ki doktor nama gila technician nama ki em hagatula kajing pencitom ka wa dukan lau khang la da hospital lo na loriten la u chong hirot ki po jil kini ki em ti hikini to ini kam ongan ni to ta ko ya ka ko ki khia wa kham tam ya ka mariang go em ta ka nim ta ka do i gi ke na ka mantadun na ka yin rai rak ta lut ko ya waro hile kamariang kiyong ta karpad ile ye waro ki bor yang sarkan don council hodo BC wa ki wa ka water resource wasnya ba tholat kaman wa UMLA yong ina juaile tholat nya ba wo em ga tha go sai khat ki he wo yo palang ki jeb waro megalayapost.news